Yes, reka nongere kubasuhuza, reka nongere kubaha ikaze anshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rwanda Media Group. Please nongeye kubasuhuza, nongeye kwishimira kubana namwe muri aya makuru yo kuri uyu wa mbere wa tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2025. Mbaye ikaze mu bice bitandukanye mu gihe murimo ni David Hussein kabisa nk'ibisanzwe tujye kubana muri izi ngingo z'amakuru kuri uyu munsi. Mbere yuko ninjira rero mu ngingo z'amakuru yo kuri uyu munsi, reka mbanze nsabeho tujye kubana bwa mbere banza urebe ijambo ryanditse subscribe mu gifaransa ni s'abonner, asige ubanze ukoreho. Niba atari ubwa mbere tubanye kora ku gipfunsi kiraho mu kirere, iyo ni like uraba udufashije ndetse urabafashije n'abatari babona iki kiganiro kuza kubageraho gatanu ku kane. Atwiyutse cyane rero munyemere izi ngingo z'amakuru yacu aturera mu burasirazuba bwa RDC. Iki gihugu gikomeje kugenda kivugwamo amakuru akomeye cyane ko rukomeje kugenda rwenyegezwa imbere urugamba hagati y'inyeshyamba z'amama 23 ndetse n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi FDNB Wazalendo FARDC, igisirikare cya guverinoma ya RDC. Amwe makuru rero atuzindukiye, turaza guhera ku nasi za M23 abasirikare bagera kuri 3 abamaze gufatwa n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi mu gace ka Uvira. Zene nase 3 zamaze gufatwa. Muraza kunyemera tuze kunyarukira ndi nkuru ikomeye, amakuru akomeye cyane. Uwitwa Neva yamaze gukora mu ijisho ry'uwitwa Donald Trump, perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati nibishoboka. Ese Neva yakoze mu ijisho rya Donald Trump gute? Ibi rero tujye kugenda tubigaruka gatanu ku kane kabisa, atwimatatura Neva ati jamais nago bishoboka, fite igisirikare gikomeye. Ibi rero turagenda tubyinjiramo gatanu ku kane kabisa. Neva kude chapeau kabisa, respect igisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Mbabwira ati kabisa salute abahungu kabisa aba basirikare ba guverinoma y'u Burundi. Na kindi gitumye mbabwira gutyo turagenda tubyinjiramo ndani kwa ndani. Black Hotel ati stop kabisa. Nibyinshi rero turugenda twinjiramo ndani kwa ndani kabisa. Ni David Hussein menya ko ugiye kugenda usobanukirwa akantu ku kane. Muraza kunyemera kandi tuze kunyarukira mu gace k'Kamanyora, ako ni agace garere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Rero aka gace biravugwa yuko kamaze kwakira abasirikare bamaze guturuka mu gace Kabukavu. Muraza kunyemera rero tuze gukomereza ku ijambo rya FDLR, aho FDLR yagize icyo yandika, yagize icyo itangaza nyuma yuko yandikiye ministeri cyangwa inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Donald Trump Joe. Rero nuko FDLR yagize icyo itangaza nyuma y'ibyo yandikiye inteko nshinga amategeko ya Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aturigenda tubyinjiramo, muraza kunyemerera aya makuru tuze kuyapfundikirira hakujya y'amazi magari. Ati hakujya y'amazi magari iki nuko rero igihugu cya Israel cyamaze gukoresha ubundi buryo bukomeye cyane bwo gushaka amakuru mu gihugu cya Iran, igihugu bahanganye. Nyamara nuko iki gihugu cya Israel cyamaze kuvumbura intwari ikomeye cyane igiye kwifashishwa mu bitero bya Iran. Iyo ntwaro ni bwoko ki byose ugiye kugenda ubisobanukirwa gatanu ku kandi kabisa hano kuri Rwanda Media Group. Please ndagira ngo uzamure likes yawe niba ugeze kuri uyu munota wa 3 n'amasegonda 35. Utarazamura like yawe banza wigaye cyane uvuga ati kuki nari kubikora. Niba ugeze kuri uyu munota uri kudukurikira utarakora subscribe wigaye cyane, kora subscribe mu gifaransa ni s'abonner, asige dukomeze kugenda tubana gatanu ku kane. Twihuse cyane rero, reka aya makuru yacu atuyahere ku ngingo z'amakuru ikomeye cyane. Turaza kwihera ku batasi ba M23 abasirikare 3 bamaze gufatwa n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi muri Uvira. Rero iyi Uvira ko ikomeje kwitegurwamo imirwano hagati y'inyeshyamba z'amama 23 ndetse n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi Wazalendo VDP FARDC, ndetse ni mu gihe kandi M23 ikomeje gukoresha ubutasi bugiye butandukanye kugira ngo ngishaka makuru n'inzira igomba kwinjiramo yinjira Uvira. Rero nuko ubutasi bwose M23 igerageje gukoresha igisirikare cya guverinoma y'u Burundi kimaze kubuvumbura ku munsi w'ejo masani mugoroba. Nuko uyu mujyi wa Uvira wafatiwemo abasirikare b'inyeshyamba z'amama 23 rwose nyuma yuko igisirikare cya guverinoma y'u Burundi ndetse na Wazalendo VDP FARDC batangaje ko inzira zinjira Uvira zifunze. Rero aba bagabo bakaba barafatiwe muri Uvira 3
batumwe n'igisirikare cya M23 n'abaterankunga bacyo. Rero aba bagabo rero batatu baje kuba bahatwa ibibazo mu buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi, bo baza kwiyemerera ko batumwe n'igisirikare cy'inyeshyamba zama 23. Ni ubuhanga bukomeye cyane igisirikare cya FDNB cya guverinoma y'u Burundi gikomeje kugenda akigaragaza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ati rero General Neva ati amapeti ya General mfite sinayatoraguye, yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika imwe zanyu aturazizi, abo Black Hotel mu basubize muri Nord Kivu nago tubakeneye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya ni amagambo yatangajwe n'igisirikare cya FDNB giherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, rero kiyemeje kurinda imbibi z'umupaka w'u Burundi ndetse gufasha igisirikare cya Wazalendo VDP FARDC kwirukana abarwanyi b'ama 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare rero ba Black Hotel ni abacancuro boherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwirukana ndetse no guhashya abarwanyi b'ama 23. Rero abangaba rero baraje kugira ngo bajye mu mirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, berekeza muri Nord Kivu muri Alpha Mine mu birombe by'amabuye muri Zawarikare. Rero aho ingabo za guverinoma y'u Burundi zikoze icyo bita kuresista urugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bafatanyije Wazalendo VDP FARDC. Rero nuko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe wenda nicyo yashakaga n'umugambi yari ifite, yabonye ko igomba kugeraho ari uko iyoboye aba Black Hotel mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bagafasha igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyabakidekarara nk'abagiye gufasha iki gisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Rero nuko igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyamaze kuba cyabitera utwatsi, kiravuga ati ntago tubakeneye mujye kurwana urugamba rwa Nord Kivu hano muri Sud Kivu mu ruturekere kudeshapo kabisa ku gisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Igikorwa gikomeye cyane, mbabwira ati salute kabisa, iki kintu bakoze ni ikintu gikomeye cyane. Iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashakaga guharura inzira za M23 zigomba kwinjiza muri Uvira. Ese ni iki kiri buze gukurikira kuba igisirikare cya guverinoma y'u Burundi Wazalendo VDP FARDC bamaze kwanga ko iki gisirikare cya ba Black Hotel kinjira mu mirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo? Ni byinshi twiteze, ni byinshi duhanze amaso bijye kugenda bigaragara ku kibuga cy'imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi iyi Uvira ikomeje rwose kwitegurwa ku mpande zombi, mu gihe M23 ishinjwa kubikorana n'igihugu cy'u Rwanda, Kenya, Uganda, Sudan, Somalia ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bigera kuri 12 nuko bakomeje kwitegura imirwano igomba kwinjiza M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Uvira, ngo kugira ngo bazinjire mu biganiro bategeka uwitwa Beto Faci mu biganiro bizagomba kubera i Doha ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i White House. Rero ni byinshi bikomeza kugenda bigarukaho, natwe tukavuga ati reka tugende tubigarukaho gatanu kandi kabisa twimatatura gake gake. Ese wowe urumva igikorwa igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyakoze nicyo cyangwa si cyo? Iki gikorwa guverinoma y'u Burundi yavuze ati nidukeneye aba Black Hotel, wowe uracyumva ute? Muri commentaire mbwira uko ubyumva. Ese birakwiriye cyangwa nibikwiriye? Ese iki kintu gishobora gutera ibihe bibazo, gishobora gutera ibihe bisubizo? Ndagira ngo duhure muri comment mwese mumbwira uko bimeze, uko buri muntu wese abyumva. Igitekerezo cyawe kirakenewe. Reka dukomeze rero aya makuru, reka tuyakomereze ku ijambo rya FDL, igisirikare gikorera mu burasirazuba bwa RDC gishinjwa kuba cyarasize gikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Rero igisirikare cya FDL gishinjwa kuba cyarasize gikoze amahano ndetse na genocide mu gihugu cy'u Rwanda cyanditse ibaruwa gisaba inteko nshinga amategeko ya Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yabasabira ibiganiro na Leta y'u Rwanda. Rero ibi ni bitaragiye bivugwaho na bamwe bavuga ati izo ntera hamwe zirashaka ibiganiro bwoko ki? Ese abo bantu basize bakoze amahano barashaka ibiganiro byo kumaza iki? Ese FDLR yafashe ibihe bice ku bijya mu biganiro? Ibyo ni bitekerezo byagiye bitangwa n'abatari bake. Rero nuko FDLR yongeyeho iri jambo kugira ngo ibwire abo bantu ngo bakomeza kuvuga yuko basize bakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda. FDLR yagize iti FDLR turashinjwa ko twasize dukoze genocide mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda, ariko twese siko twayikoze. Rero ngo abayikoze nuko bagomba gushyikirizwa amategeko mu gihugu cy'u Rwanda, ariko FDLR uburenganzira bwayo bukubahirizwa nk'igisirikare gikorera
inyuma y'igihugu. Rero ibi ni byakomeje kugenda bigarukwaho n'igisirikare cya FDLR ndetse n'umuvugizi w'iki gisirikare cya FDLR gikorera mu burasirazuba bwa RDC ati abakoze ayo mahano tugomba kubatanga, ariko ubwo burenganzira bwacu bwo kwitwa igisirikare tugomba kubugira. Ibi ni byagiye bigarukwaho n'uyu muvugizi rero w'igisirikare cya FDLR. Natwe tukavuga ati reka tugende tubidondosha dukuraho ivumbi gake gake nyamuna. Ese nawe urumva ariko byakagenze? FDLR yose ikwiye guhanwa icyaha kibasinywe ku muntu cyabaye mu mwaka w'1994 cyangwa ikwiye gukurwamo ababikoze indi igagumye gahabwa ijambo ndetse n'uburenganzira bwayo? Ni byinshi rero ndagira ngo duhure muri commentaire umbwira uko ubyumva. By the way, ni ibitekerezo byanyu biba bikenewe hano kugira ngo turusheho kugenda tunogerwa na gahunda z'umuryango mugari Rwanda Media Group. Please nguko rero ni byatangajwe na FDLR, igisirikare gikorera mu burasirazuba bwa RDC, magingo ya kiri gushinjwa cyarasize gikoze genocide mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ibi rero bije nyuma yuko iki gisirikare cya FDLR Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itegetswe yuko igomba kukinetraliza kugira ngo ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda na RDC bukomeze bujya imbere. Rero nuko FDLR nayo yavuze ati reka twishakira ijambo, tushake ijambo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tugira icyo tuvuga mbere yuko RDC itangira ibikorwa byayo. Rero ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho, tukavuga ati reka tugende tubigarukaho gake gake tubidondosha. Reka tuyasoreze hakurya y'amazi magari. Ati iki hakurya y'amazi rero magari haravugwa ijambo rikomeye cyane, haravugwa ubutasi bukomeye cyane bw'igihugu cya Israel. Rero iki ni igihugu gikomeje guhangana n'igihugu cya Iran, aho rero witwa Donald Trump perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye agahenge k'iminsi 12 hagati y'imande zombi, hagati ya Iran ndetse na Israel. Rero hongeye kugaragara bumwe mu butasi igisirikare cya Israel cyongeye gukoresha, aho iki gisirikare cyakoze amasaza agera kuri 300 agomba kwifashishwa mu kuneka ibirindiro bya Iran ndetse n'ahantu habikwa nuclear muri Iran. Rero ibi rero ni byamaze kuba byakorwa na Israel nkuko amakuru abitangaza. Ni ubutasi rero bukomeye cyane Israel yamaze kuba yashyira hanze amasazi 30 aguruka agomba kwifashishwa. Mumva ni igikorwa gikomeye cyane, ibihugu biba byarateye imbere mu ntambara, ni ibintu biba bikomeye cyane. Ngaye nguko rero ni byinshi twagenda tuvuga, ni byinshi twagenda tugarukaho, nanjye nkavuga ati reka ngende mbigarukaho nk'umuntu gatanu kandi. Ese wowe turi kuvugana uri he? Ese wowe dukurikiye uri? Ndagira ngo uzamure subscribe yawe, ndagira ngo usharinge ukomantinge, asige dukomeze kugenda tubara 5 kwa 5. Ni David Hussein nk'amazina yanjye rwose. Reka mbashimire, kamifurize kugumya kugubwa neza. Amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kuba na namwe, kandi amafaranga mafufu bikomeze kurambana namwe.